A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sa'aba illa ma ja'altahu sa'man wa la sahlan illa ma ja'altahu sahlan wa anta in syi'ta ya rabbal alamin la ja'alta sa'aba sahlan. Wa nas'aluka Allahumma an taj'ala kulla sa'abin sahlan alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Joma dali ya ayyuhan nasu ko onon yo yimɓe, antumul fugara'u onon woni wasuɓe hato jimɓe ɓen ilallahi faade Allah. Wallahu Allah kan huwal ghaniyu, kanko woni galo alhamid yetteteɗo kadi. In yasha simo faala yuzhibukum o ittay on onon ɓe fewndiɓe hande, wa yaati o adda bi khalqin tawi jadidin hesu. Wa ma dhalika ittugol on onon ɓe fewndiɓe hande adda woɓɓe go ɗum wonali alalla yedo Allah bi azizin sattuɗo. Wala taziru rondota ko wasiratun wonki wisra ukra dongal wokki go. Wa in tadu haysi wonki kin noddi, wa in tadu haysi noddi musqalatun wonki teddiraki ila himliha faade ko wallitoki e dongal makki on, la yuhmal rondetake minhu immorde dongal makki on shay'un hay e hunde, walau kana haysi noddaɗo on laatike za qurba ko jom ɓaɗodiral ka enɗan. Na ɓe nayi mo kala wakkoto ngal ɓuri awa lahara ko noon, haysi ko musidɗo ma nuɗoɗa yo ƴettane junubi seeɗa o ƴettanta kala no mapodi e hoore. Honto andata dargal ngal mo kala no mapodi hoore mum, kala ƴettane hoore mum dongal mum ngal. Sa ari Amérique ɗo a anda e exemple on ɗo nde tawno piiji ɗin no teddi, ɓiɗɗo yoɓa e bil feere, baba yoɓaɗa bil feere, a faami mo kala yoɓana e hoore mum. Kosi ko Afrique wona ka galle ɓe ma ha 30 ans 40 ans non, ga ɗum ala. Donc ko ɗo fawa siɗa faala famde ka dargal mo kala rondanto hoore mum dongal ndaaru Occident no woniri noon, kala no rondani hoore mum ɓiɗɗo e baba fo e nene mo kala. Alors ko ni kadi ka dargal. Innama tunziru andu ko wajotoɗa yo nelaɗo jaɓa waju ngun alladhina ko men yakhshawnahu layɓe rabbahum joni muɗum bil ghaibi e birnagal, wagamu salata ɓe ñinni kadi julde nden. Wa man tazakka kala laɓɓintiniɗo e shirk fa innama yatazakka andu ko laɓɓintinani li nafsihi ko hoore makko, wa ilallahi ko faade ka Allah almasiru woni jañorde tagee fof. Wa ma yastawi fotata ɗum ɗo haza masalum, ɗum ɗo ko misal darabahu llahu ngal Allah waɗi lil mu'mini wal kafir, hakkunde julɗo on e kefeero. Joma dali wa ma yastawi fotata al a'ma bunɗo wal basiru e yi'owo, wala zulumatu na kadi ni ɓe ɗen fotata, wala nure annora, wala zillu na ɗowdi ni fotata, wala al haruru e ngulendi. Wa ma yastawi fotata al ahya wuruɓe ɓen wala al amwatu e maɓe. Inna allaha no Allah yusmihi mo nanina man yasha o mo faala naninde. Wa ma anta an a wonali bi musmihin naninayɗo man fil guburi ɓen wonɓe ka gaburuji. In anta a wonali illa nadirun siwona ko a wajotoɗo. Inna no menen arsalnaka min nulima bil haqqi e hoore gonga, bashiran hiɗa weltinira gomniɓe ɓen fi natugol aljanna, wa nadiran hiɗa hulɓinira yedduɓe ɓen fi natugol yiite. Wa in min ummatin ala e mofte illa khala siwona feƴƴino fiha e majje nazirun wajotoɗo. Wa in yukadhibuka si ɓe yimɓe ma fennima yo nelaɗo, faqad kadhaba gomɗi fennino alladhina ɓeya min qablihim aɗinoɓe ɓe, ja'atuhum addanino ɓen ɗon kadi rusuluhum nulaɓe maɓɓe ɓen bil bayinati hujjaji feñuɗi ɗin, wa bizuburi e ɗereli, wa bil kitabi e defte almunir nurɗinayɗe jalbinayɗe. Summa refti akhastu mi nangi alladina ɓen kafaru yedduɓe, fa kayfa kana taski ko honno latorno nakiri lette ande. Alam tara ya tinali ha wiɗa yo nelaɗo anna allaha wondema no Allah anzala o tippini mina sama e morde ka sama ma an ndiyan, fa akhrajna men yaltini bihi sabu ndiyan ɗan samarati nuneji dimɗe mukhtalifan harano lutodiri alwanu ha nuneji mum.
wa minal jibali no ka pelle kadi judadun laawi bidun daneji wa humurun e boɗoji mukhtalifun hara no lutodiri alwanu ha noneji muni wa garabibu e pete suudun hara ko ɓaleje wa minan nasi no wodi kadi e yimɓe ɓen waddawaɓe daabeji ɗin wal anami e mumine morari ɗi mukhtalifun konko lutodiri alwanuhu noneji muɗum kadhalika wano non innama yakhsha llaha andu ko hulata allah min ibadi immorde jeyaɓe makko ɓen al ulama ko anduɓe mo ɓen inna allaha no allah azizun ko tedduɗo e laamu ghafuru yafotoɗo inna alladhina no ɓen yatluna jangayɓe kitaballahi deftere allah nden wagamu salata ɓe ñinna kadi julde nden wa anfagu ɓe sakko mimma razaknahum yoga konko men arsikiɓe sirran e gundo wa alaniyatan e kene yarjuna ɓeɗo no jorti tijaratan julaku lanta burangu sontata liyuwaffiyahum fiyo allah hunnamɓe o joɓaɓe ujurahum joddiji maɓɓe ɗin wa yazidahum o ɓeynanaɓe min fadlihi immorde ka moƴƴere makko innawnu kanko hafurun ko yafotoɗo shakurun warjotoɗo walladhi nden alqur'anare aw haynande men wahini ilayka faade maɗa min alkitabi immorde deftere nden wala ko nden ko gonga musaddiqan hinde gongini kadi lima bayna yadayhi ɗen defte wonɓe yeeso mayre inna allaha no allah bi ibadihi e kuuɗe jeyaɓe makko ɓen la khabirum pellet ko humpitiɗo basirun sutiɗo summa rifti awrasna min ronini alkitaba deftere nden alladhina ɓen istafaynaɓe men suɓi min ibadina immorde jeyaɓe amen ɓen faminhum no woodi e maɓɓe kamɓe roninaɓe deftere nden okkaɓe ɓen deftere alqur'ana zalimun toñuɗo li nafsihi hoore mum wa minhum no woodi e maɓɓe muqtasidun hakkindinɗo bonki wa minhum no woodi e maɓɓe saabiqun adutoɗo bil hayrati huwugol moƴƴereji ɗin bisinillahi ɗum e allah dhalika okkede maɓɓe deftere nden wal fadlu ko ɗum woni ɓural alkabiru mawno ganda yani zamakhshari inni wallazina stafahumullahu ko wonɓe woni ɓeɓe allah suɓi ɓe allah suɓi ɓen o ɓe okki deftere nden ko ummatu muhammad ko moftene laaɗo ɗen mina sahaba immorde sahabaɓe makko ɓen wattabi'ina ɓen e jokkuɓe ɓen sahaba ɓen wa man ba'dahum e ɓen arɓe ɓaawo ɓen ɗon ila yawmil qiyama ha ñande dargal dari ko ɓeɗo woni okka ɓen deftere nden moftene laaɗo ɗen gila ka sahaba ɓen ha ñande dargal dari kala wonɗo ɗon ko ɓe woni ɓe allah suɓi o okki deftere nden joni noon summa qasamahum o senditi ɓeɗo noon okkaɓe deftere nden ɗe moftene laaɗo salasatu asnaf noneji tati koɓe façon ji tati woni toon ɓe famin haulai illazina no jeeya ɓe awrasnahumul kitaba ɓe men okki deftere nden man huwa muqassirun fi amalil khayri on raɓɓinɗiniɗo e waɗugol ko moƴƴi yatlul qur'ana hara o jangay alqur'ana dey wala ya'malu bihi kono gollitirtande wa huwa zalimu li nafsihi ko on woni toñuɗo hoore mum wa minhum no woodi e maɓɓe kadi man wa ummotay kañum mutawassitun himo hakkindini fi fi'ilil khayrati wa salihati ka huwugol moƴƴereji ɗin o waɗa yeru ko hawri yamalul bil qur'an o gollitiray alqur'anare nden fi akhlabil awqat ko ɓuri ɗuɗude e wakutuji ɗin himo gollitira alqur'ana ko ɓuri ɗuɗde wa yuqassir kono himo raɓɓinɗino noon kadi fi ba'dil fatrat e yoga e sa'iji go wa wal muqtasidu ko ɗo woni ka hakkunde wa minhum no woodi e maɓɓe man huwa sabbaqun fil amali bi kitabillahi on adotoɗo yimɓe ɓen fof e gollitirgol deftere Allah nde yani yastabigu himo adodire alkhayrati ka moƴƴereji wagad ahraza kasba sabqi fi fi'li ta'ati bi tawfiqillahi wa taysirihi o woni adotoɗo e huwugol moƴƴereji ɗin sabu allah hawrindini mo newinani mo kadi wa wasabigu bil khayrati bisnillahi ko ɗum woni adotoɗo e moƴƴereji ɗin sabu dungaye allah wa qala ibnu jazi inni noon wa aksarul mufassirin ko ɓuri ɗuɗude firoɓe ɓen qur'an ɓe inni anna hadhihi l asnafi salasa ɗi noneji tati ɗo fof fi ummati muhammad ka mofte muhammad sallallahu alayhi wa sallama honɗum woni ɗum fa jalimu li nafsi on toñuɗo hoore mum ko ɗum woni al asi yeddowo allah wasabiqo e on adotoɗo e ko moƴƴi ɗum woni attaqiyu hulowo on wal muqtasidu e on wonɗo baynahuma hakkunde ɓeɗo ɗiɗo wonɗo on ka hakkunde wa qala al hasanul basri inni asabigu adotoɗo on e moƴƴereji ɗin man rajahata hasanatuhu ala sayyi'atihi ko on mo ñande dargal si allah peesi moƴƴi makko ɗin e bonɗi ɗin moƴƴi ɗin ɗuuɗa ɓuri ko boni kon moƴƴi ɗin peesa ko boni kon an kanko aray ko golle moƴƴe ɗen ɗuuɗi ɓuri golle bonde ɗen
wa zalimu li nafsihi toñuɗo on hoore mum man rajahat sayi'atuhu ko on mo tawata si moƴƴi ɗin e bonɗi ɗin peesama ko bonɗi ɗin peesata ko bonɗi ɗin ɗuuɗi ɓuri moƴƴi ɗin wal muqtasidu on wonɗo ka hakkunde man istawata hasanatu a sayi'atu ko on mo tawata moƴƴi ɗi e bonɗi ɗin hino fota tek. Hasanul Basri inni wa jami'uhum ɓeɗo fof yadkhuluna aljannata ɓe naata aljanna. ko ɗum waɗi woni kara ka sakkitono zalika okkede maɓɓe alqur'ana huwal fadlu ko ɗum woni moƴƴere alkabiru mawde. Jannatu adnin aljanna ñiɓal yadkhulunaha ɓe naata e mo yuhallawna ɓe cuɗire fiha toon min asawira mulle juuɗe min zabin immorde kange wa lu'luwa e kange laaɓuɗo wa libasuhum conki maɓɓe ɗin fiha ka nder aljanna harir ko conki dimi. wa galu ɓe inna alhamdulillahi min yetti Allah alladhi on allahjo adhaba anna ittan ɗo men alhasana sunnu ɓernde on inna rabbana no joomi amen la ghafurun ko yafotoɗo shakurun warjotoɗo alladhi on allahjo a hallana wernuɗo men daral muqamati galle ñiiɓal min fadlihi immorde moƴƴere makko nden la yamassuna memata men fiha ka nder aljanna nasabun tampere wala yamassuna memata men kadi fiha ka nder aljanna luhubun ronkere. walladina ɓe anon kafaru yedduɓe lahum nodani ɓe naaru jahannama yiite jahannama la yuɓuda alayhim mayde ñawetake e hoore maɓɓe faya mutu sakko ɓe maaya ɓe fowto wala yukhaffafu annum ɓe hayfinantake kadi min adabi ha lette ɗe kadhalika ko wani ni najisi men yuɓirta kulla kafurin kala dulluɗo wa hum hara kamɓe yastarihuna hiɓe sonka fiha ka nder yiite ɓe iɗon andi ko woni kufru e arab aynay ɗum kafuru yedduɗo no ko woni lasili firo mum on tigi ko suuɗugol goɗɗum. ok hiɗa andi ko on ɗum no woni dulluɗo o suuɗa moƴƴereji ɗi waɗantamo ɗin o exposa ko bonɗi ko waɗatamo ko hadiri o wowli wo probléme ji ɗin o wolta ko waɗa ko waɗana kon koko waɗa kon tun o wolta ko waɗana kon o suuɗa ɗum ɗon maintenant ko waɗa kon o wowla ɗum ɗon ko ɗuynete dullugol. donc alkufru ko dullendi no fire noon yeddugol kadi way par ce que o yeddi moƴƴereji ko waɗanɗamo kon o wowli bonɗi ko waɗɗama kon kono lasili on ko inete kafur ko dulluɗo. wa hum hara kamɓe yastarikuna hiɓe sonka fiha ka nder yiite ɓe inna rabbana jumi amen akhrijna yaltin men na'amal men golloyay salihan ko moƴƴi hayra alladi hara wonaɗe ya golle kunnaɗe men laatino na'amalu nde ɓen gollayno. Allah jaabitoɓe awalam no ammirkum emen wurnano on ma yatazakkaru yeru konko tawata no wawi wajitorde fihi e muɗum man tazakkara on falanoɗo wajitagol wa ja'akum ari kadi e moɗon annasiru wajotoɗo on nayiwngu fazuqu meɗe lette ɗen famali zalimina alana toñoɓe ɓe min nasirin wallowo. inna allaha no allah alimu ko kanko woni anduɗo haybi samawati ko wirni kon ka kammuli wal ardi ka leydi innahu no kanko alimum ko anduɗo bi dhati sudur gundoji ɓerɗe huwa alladi ko allah woni on ja'alakum waɗuɗo on khala'ifa lontiɓe fil ardi ka leydi faman kafara kala yedduɗo fa alayhi defatomo kufruhu lorra ko yeddi kon wala yazidul kafirin ɓeydata yedduɓe ɓen kufruhum yeddugol maɓɓe ngol inda rabbim ka joni maɓɓe illa maktan si wona tikkere wala yazidul kafirin ɓeydata yedduɓe ɓen kufruhum yeddugol maɓɓe ngol illa khasara si wona perdi. qul makuyo nulaɗo ara aytum yetelan suraka akum ɗi sanamuji mon alladina ɗin taduna ɗi on ɗon rewde min dunillahi ko wori allah aruni hollelam madha halagu ko on ɗum ɗin tagi min al ardi immorde ka leydi ton am lahum kano wodani ɗi shirkum kafi dede laamu fi samawati ka kammuli hara si allah falama ɗugol goɗɗum be o consulta ɗi o landoɗi am ataynahum kamen okkuɓe kitaban deftere fawmara kamɓe ala baynati ɓe dow ɓangandu e minnu immorde nden deftere iɓe mari dalil wondema sanamuno duware weede balsi ko woni gonga on iya idu jalimun ala fodugol toñirɓe keferu ɓen toñirɓe shirque ɓen mbaɗum yoga maɓɓe bana yoga illa hurura si wona ɗayne. inna allaha no allah yumsiku samawati kanko jogiti kammuri ɗin wal ardayliri ɗin anta zula fi wota ɗi iw kadi siŋiɗo wala in zalata si ɗi iwile ɗon kadi leydi ndin e kammugun kum be iwi ka karewol muɗum in amsaka huma hay goto wataɗi jogitade kadi min ahdi ngay in amsaka huma jogitotaɗu kadi min ahdi ngay goto min mbadi ɓawo allah innahu no kanko kano si fori haliman ko muññiɗo hafuran yafotoɗo
wa aqsamu billahi shirkoɓe ɓen wondiri inde Allah nden jahada aymanihim hakkirde wondoje maɓɓe ɗen ɓenni la in ja'ahum si ariɓe nazirum wajotoɗo la yakununna ɓe laatoto ahada ɓurɓe fewde min ihdal ummami immorde goto e feddeji ɗin ɗiɗi alyahud ma annasara falamma ja'ahum ɓaynon ariɓe nazirum wajotoɗo ma zadahum ɗum ɓeɗano ɓe illa nufura sona dogugol gonga istikbaran ka mawnintinagol fil ardi ka leydi wa makra sayyi e pewje bonɗe wala yahidu jippotako almakru sayyi feere bonde nden illa yaali sona e hoore yimɓe fewjuɓe nde ɓen fa hal yanzuruna yalli ɓe no habbiti illa sunnatal awalina sona sunna halkede adinoɓe ɓen falan tajida a tawantali sunnatillahi sunna lawn tabdila wattitede walan tajida a tawantali sunnatillahi sunna lawn tahwila waylede awalam yasiru e ɓe yahata fil ardi ka leydi fa yanzuru ɓe ndara ɓe tasko kayfa kana ko onno laatorno aqibatu alladina battane ɓe amin qablihim adinoɓe ɓe wa kanu ɓen laatino ashadda minhum ɓe ɓuri ɓe tirude kamɓe ɓe fewdiɓe ɗo hande guwatan dole wa ma kana allahu joma siforali li yujizahu no ronkinamo min shay'in ay hunde fi samawati ka kammuli wala fil ardi wonaka leydi innahu no kanko kano sifori aliman anduɗo qadiran wawuɗo walaw yu'akhidhu llahu nnasa si tawno Allah no nangitirayno yimɓe ɓen bima kasabu sabu konko ɓe faggitoto fop ma taraka o accatano ala zariya ka hoore leydi ɗo min dabbatin immorde joom wonki walakin kono yu'akhiruhum o nennanay ɓe ila ajalin ha e lajal musamman innangal fa idha jaa si ari hewti ajaluhum lajal maɓɓe ngal fa inna la Allah kana sifori bi ibadi e kuuɗe jeyaɓe makko ɓen basira sutiɗo. Suratu Yasin simore Yasin bismillahirrahmanirrahim ya Allah ken barki bismillahirrahmanirrahim Yasin o Allah tun andi ko fandi e de karfe makko ɗo Ibnu Abbas non inni ma'anahu ko woni ma'ana ɗum ko ya sayyidul bashar ko an yokoho tagefo ngo firoɓe Qur'an bu inni ɗo Yasin ismun min asma'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Yasin ko inde e nder inɗe nelaɗo ɗen ɓenni seede mum koko ari kon yeeso ɗon ko nun ari yeeso ɗon o inni Yasin ko an yokoho tagefo ngo wal qur'anil hakimi mi wondiri nde alqur'anare ñeñande innaka no an laminal mursalin pellet ko a jeyaɗo e nelaɗo ɓeni ko ɗum ɗo holli Yasin on aba ko inde e nder inde kono yewtere nden ardiri no innaka no an laminal mursalin pellet ko a jeyaɗo e nulaɓe ɓen ala siratin hiɗa e hoore laawol mustaqimin fewugol tanzila tippinede deftere nden al aziz ko immorde ka on tedduɗo arrahimi yurmeteɗo litunzira fiya wajorde qawman yimɓe ma unzira ɓen ɓe wajanoka aba'uhum babiraɓe mum ɓen fawhum hari kamɓe gafilun ko ɓe welsidiɓe lagad haqqa gomɗi jojji alqawlu konngol lefte ɗen ala aktharihim e dow ko ɓuri ɗuɗude maɓɓe fawmno kamɓe la yuminuna ɓe gomɗinta inna no menen ja'alna men waɗay fi anaqihim ka daɗe maɓɓe ahlalan kolomboje fayi hara kolomboje ɗen ilal asgani no hewti ka baga kenkeje maɓɓe fawm har kamɓe muguma huna ko ngalliniɓe ko tiggitiɓe wa ja'alna men waɗa min bayni aydihim ka jiha yeeso maɓɓe saddan heeɗo wa min halfiɓe ka jiha ɓawo maɓɓe saddan heeɗo fa akhshaynahum men suddira ɓe nire fawm har kamɓe la yubsiruna ɓe yata gonga o wa sawa'un no fota tek alayhim e dow maɓɓe kamɓe ɓe yedduɓe mital a andartahum si a wajike ɓe nelaɗo am lam tundiru ma a wajaki ɓe la yuminun ɓe gomɗinta ko ko addandaɓe innama tundiru andu ko wajotoɗa jaɓa manittaba adhicra ko on jokkuɗo alqur'anare nden wa khashiya arrahmana o huuli Allah bil ghaibi e mbirnagal fa bashirhu wewlinir on ɗon bi mafratin hafranede junubu ajrin e joddi karimin teddude inna no menen nahnu ko menen tigi nuhuyi wurnitata almawta mayɓe ɓen wa naktubu men winda kadi ma qaddamu kala ko ɓe ardinno e golleji wa atharahum e batteji maɓɓe ɗi wa kulla shay'in kala hunde ahsaynahu nde ɓe gol wa kulla shay'in kala hunde nde ɓe golluno ahsaynahu meɗen mooɓi ɗum fi imamin e talkuru mubinin ɓangunu bindi o imamin ɗo kadi ko talkuru firi wadrib lahum piyam ɓe yo nelaɗo ɓe yimɓe ma masalan misal ashabal qaryati fi yimɓe saare antakiya nden id ja'aha tuma nde arno ka saare antakiya almursalun nulaɓe ɓen tata id arsalna tuma nde men neluno ilayhim faade maɓɓe isnayni ɗiɗoɓe fa kadhabuhuma ɓe fenni ɓen ɗo ɗiɗo fa azzazna men sembinirɓe bisalifin tataɓo fa qalu
nulaaɓe ɓen inni ɓe o ɓeeɗo nannelaaɓe ko oyano inne sadik, oyano inne masduk, oyano inne shamun, ko ɓeeɗo nelano ka saare antakiya. faqalu ɓe inni yimɓe saare nden innanu menen ilaykum faade moɗon mursalun ko men nulaaɓe. qalu yimɓe saare antakiya nden jaabitiɓe ma antum on wonali illa basharun si wona kon ɓanninkeɓe misluna yeruɓe amen, wa ma anzala arrahmanu allah tippinali min shay'in ngay e hunde, in antum on wonali illa takdibun si wona hiɗon fena. qalu yimɓe e nelaɓe ɓen inni ɓe rabbuna joomi amen kan ya'lamu himo andi innano menen ilaykum faade moɗon la mursalun pellet ko men nulaɓe, wama alayna fawaki men non illa al balahu si wona yottingol nulalngal almubinu ɓangugal. qalu yimɓe saare nden inni ɓe inna no menen tatayyarna bikum men katinori on won ɗum ka arno ɗon ka saare amen ɗo kataji mon ɗin nangi men. la in lam tantahu si on accali wajagol men la narjumannakum men warday on kaaje, wala yamassannakum memay on kadi minna immorde amen adabu letti alimum musuɓe. qalu nulaɓe ɓen inni ɓe ta'irukum kataji mon ɗin ma'akum hiɗi wondi e mon. hino ɗo kataji ɗin a in zukkirtum haysi on wajama on nanata kata yoni ɗum, balsi ko woni antum onon qawmum ko yimɓe musrifuna fantimɓe bonki. wa jaa ari noon min aqsal madinati immorde ka ɓuri woɗɗitade e saare maɓɓe antakiya nden rajulun gorko yas'a himo gunda. qala o inni ɓe ya qawmi kono yo yimɓe musiɓɓe an ittabi'ul mursalin, jokkenu laaɓe ɓen ko mboni o gorko ɗo ko innete habibun najjar kana ya'malul harir, hari ko conci harir o moƴƴinta o yeeya. wa kana kasiru sadaka himo ɗuɗuno ittugol sadaka, yatasaddaqu bi nisfi kasbihi, yeru ko heɓi o ñande reset ko heɓi ko o fecca e tumbo, feccere nden fof o kittira nde a feccere o hotida e mum ka suudu si o lanni yeygol conci harir ɗin. wa kana habib o non habib laati majzuma himo nawni ko taƴata kolli ɗin ndanguyaga ngal. wa manziluhu inda aksa abwabil madina, galle makko ɗen noon kanko ka sera ka sobob ka sera saare nden o hoɗi. joni noon wa kana ya'kufu ala ibadati l asnam 70 sana yad'uhum la'allahum yarhamunahu wa yakshifuna durrahu. ɓay noon on ɗama jang on nangimo nden nawnare taƴayde kolli ɗin imo marno sanamuji e duuɓi 90 imo sujjandi ɗi sanamuji mo jeejuɗe ɗi yoɗi dikkimo yoɗi ittanmo nden ñawnare, mais sanamuji ɗi wawali ittande mo nawnare nden. famastajabu lahu, ɗi wawali mo jabagol par ce que sanamu gaynata ɗum. falamma absara rusula wa da'ahu ila llah, joni noon o yiide e ɓe nulaɓe ɗo tato ɓe noddi mo ɓenni men faala ya rew Allah, ko ɗum addi men ka saare mon ɗo meɗen natude kala suudu ka me yeyi o noddugol ɓen yoɓe accito rewo sanamu yoɓe rew Allah. ɓe wowlanimo ɗum tun. fagala o inni ɓe hal min aya, est ce que hiɗon mari aya, hiɗon mari piiwu ngalɗinayi kullan ko hollatal lan wonde ma wayi ko gonga wonɗon e muɗum, ɗon wawi hollude lan piiwu ko inte miracle ko ngalɗintalan aya mujiza. qalu na ɓeni meɗen wawma hollude ko ngalɗinte. o inni awa hollela o wonni ko honɗum woni ko wawɗo langolde. qalu ɓe innimo nahanu nad'u rabbana alqadir fa yufarriju anka ma bika. ɓenni menen allahjo amen on meɗen wawi noddude on men toromo o dikkina nde nawnare wondema o ittane ɗum. ɓe wooli ɗum tun. fagala inna haza lajib, o inni awa aynon ɗon aware ɗum ɗo noon ko ɗum ɗon tigi mi faala, ɗum ɗon noon ɗum ɗon welaylan, haray ɗum ɗon no hawnilan fi hon ɗum. o inni par ce que inni ad'u hadhihi l aliya 70 sana li tufarrija anni falam tastati. o inni par ce que min ɗi sanamuji an ɗi mi jogii ɗo ɗiɗon ɗo duuɓi 90 lan rewde ɗi lan jeejude ɗi yoɗi ittanan nde nawnare an ɗi ronku ha joni ɗi waɗani. fa kayfa yufarrijuhu rabbukum fi khadatin wahida, o allahjo mon ko hondo kanko kan o wawirta ittangol lan ɗum nde wotere tun. o inni awa ɗum ɗon noon on dil ɗon aray on ɗon no walanila. ɓe inni ok. qalu na'am, ɓe inni mo rabbuna ala ma yasha'u gadir, ɓe inni menen o allahjo amen mo mi rewata kanko kan kala ko faala wadde mo wawi o waɗa.
wa hadhihi la tanfa'u shay'an wa la tadur ɓeni meɗi sanamuji ma ɗo ɗi nafatama ɗi lorratama fusɗirawa. Fa amana o inni oke yawa mi gomɗini o ƴetti saada o inni o gomɗini ɓay o gomɗini wa da'aw rabbahum ɓe dari ɗon ɓe tato Sadik e Masduq e Shamun ɓe tori Allah fiyo Allah tikkimo fa kashafa Allahu ma bihi Allah ittani mo nawnare makko ne ɗama jammo o selli ɗon ɓay ɓe tato ɓe tori joni noon ɓay ɗum ɗo kanko o selli ɗum non o nani noon wondema ɓe yimɓe luttuɓe ka saare no sonjude ɓe nulaɓe ɗo alaɓe gomɗinde o inni nono o déplaci noon ka makko ko ɗum woni wa jaa min aksal madina ari ko ɓuri woɗɗitade e saare nde o yiwi noon ka makko toon par ce que kanko kaka sera oji warno falamma hamma ɓay noon faalama qawmuhu yimɓe makko ɓen mbi ƴatli rusuli wargol nelaɓe ɓen o yindike information wondema yimɓe saare Antakiya nden koko ɓen ɗo la narju mannakum men warda e on kaaje joni ɓe junidiri information yoɓe wari ɓe nulaɓe ɓe ɓuttina ɓe accita ɓe sonjugol joni noon ɓay o nani on information ɗon ja'ahum musri'an o yacci tinna o wari ka tumbo saare toon wa qala ma qassahul qur'an o wowlani yimɓe makko ɓen ko alqur'an woni e yetade kon ɗo ko ɗum woni wa jaa ari min aksal madinati ka ɓuri woɗɗitade e saare Antakiya nder rajulun gorko yas'a himo gunda onno enne Habibu Najjar qala inni ya qawmi kono yo yimɓe a ittabi'ul mursalina jokke ɓe nulaɓe ittabi'u jokke malla yas'alukum on mo landota ko on ajiran joddi wa hum ɓe muhtaduna ko fewnaɓe ni wa maliya o inni awa min do ko honɗum haɗatanmi la abudo ha miron ka rewugol alladhi on allahjo fatarani taguɗolan wa ilay ko faade ka makko kadi turja'una rutete ɗon si on maayi a attakhidhu on faala yo min mi jogito min dunihi ko wuuri Allah alihatan sanamuji reweteɗi in yuridni rrahman hara noon si Allah muyanilan bi durri lorra sattende ma nawnare la tuhni anni duncantalan shafa'atuhum tefore majji on shay'an ay hunde wala yungisuni ɗi wawatalan dandugol inni no min idan on tuma si mi waɗi ɗum la fi dalalin hara mi woni e majjere mo binin ɓangude o inni awa hino on ɗo o déclare noon yeeso yimɓe Antakiya ɓe nimoma o inni inni no min amantu mi gomɗini bi rabbikum joni moɗon fasma'un o inni heɗela o wowli ɗum ɗo tum ɓe nangi mo ɗon ɓe piimo ɓe ami e makko ha tetekki makko ɗi yaltiri ka duburi o maayi ɗon qila o wiyana udkhulil janna naatu aljanna o maayi tun Allah naadimo aljanna ko ɗo tafsiraɓe ɓuran ɓen inni wo ko tum miijani yimɓe mum ɓen ka fewndu o wuuri o faalana yimɓe makko ɓen ko moƴƴi ɓay o maayi kadi o faalanaɓe ko moƴƴi par ce que ɓay o naati aljanna qala inni ya layta hanino qawmi hara yimɓe am ɓe ya'lamuna hiɓe andayno bima khafara li rabbi fi konko joomi an yaafilan wa ja'alani o wallan kadi minal mukramina immorde jeyaɗo e teddiniraɓe naatugol aljanna hara kamɓe kadi ɓe gondina joni noon ɓay ɓe warimo ɓe ami ɗon e makko ha o maayi ɗon sur place Allah daali wa ma anzalna men tippinano ala qawmihi e dow yimɓe makko men min baadihi ɓaawo ɓe wargol mo min jundin konu malayka minas sama immorde ka sama ko halkaɓe wa ma kunna men laataki munzilina tippinayɓe malayka e hino no halkirnoɓe noon oyni waddano malayka ko wara ɓe a fiɓe wari Habib in kanat halkede maɓɓe wonali illa sayhatan siona haacango saynna Jibril wahidatan woto pet faydahum tawi kamɓe hamidun ko mayɓe ɓutti ko Jibril tun adi dari haace maɓɓe ɓe fof ɓe maayi ya hasratan e ninse alal ibad e dow jiyaɓe ɓen ay ɗo wagad ruwiya annahu lamma qutila Habibu Najjar ɓay ɓe wari Habibu Najjar khadiballahu ta'ala lahu Allah moni o tikki fi makko fa ajjara lahum ni'ma o yaccinani ɓe lette ɗen ɗon e ɗon ka ɓe warimo ɗon fa amara Jibril o yamiri sayyidina Jibril fa saha bihim Jibril ari sonki e maɓɓe sayhatan wayda ha cango woto fa matu an akhiri ɓe fof ɓe maayi ya hasratan enin se alal ibade e dow jiyaɓe ɓen ma yatihim arataɓe min rasulin ne laaɗo illa kanu sonaɓe laatike biye makko yastaziuna ɓe jalkitamo alam yaraw e ɓe yimɓe darata tasko kam he wi a halakna ko min halki gablahum aɗa maɓɓe minal quruni immorde girele ɗen annahum no ɓen halkaɓe ilayhim faade maɓɓe kamɓe ɓen wurɓe la yarjiuna ɓe yiltitotako e maɓɓe aduna wa in kullum ala hay goto e maɓɓe kamɓe yedduɓe ɓen lamma jamiun sonaɓe dendagal ladayna kamen ɗo muhdarun ɓe hewtay ɗo wa ayatul lahum
wonani ɓe mande fi bawgal Allah ngal al ardu leydi ndin almaytatu yorundi ahyaynaha min wurnitadi wa akhrajna min yaltina minna e mayri habban gabbe fa minhu koye ɗen gabbe tode yakuluna ɓe ñamata wa ja'alna min waɗi fiha ton jannatin gesele min nakhilin immorde tamar wa anabin e inabu wa fajjarna min tubbiti fiha kadiri to min al uyuni canɗi liyakulu fiyo ɓe ñaamu min samarihi dimɗe mum ɗen wa ma amilatu e konko golli ɗum aydihim juuɗe maɓɓe ɗen afala yashkurun e ɓe yettata Allah fi nemaji makko ɗin subhana senade wodani alladi on allahjo halaga al azwaja taguɗo nuniji ɗin kullaha kala majji mimma tumbitul ardu immorde konko leydi ndin fuɗinta wa min anfusihim immorde wonkiji maɓɓe ɗin tigi wa mimma la ya'lamun e konko ɓe anda fi muɗum wa ayatul lahum wonaniɓe kadi mande fi bawgal Allah ngal allaylu jemma on naslahu meɗen hutta minhu immorde makko annahara ñalorma on fa idahum tun tawa kamɓe muslimun hiɓe nder niwre wa shamsu nange ngen tajri hinge dogude li mustaqarri laha e ñiɓirde magge dhalika koko jantaɗo fop takdiru ko eɓɓore al aziz on tedduɗo Allah limi anduɗo wal qamara lewru ndun qaddarnahu min hoddiranidum manazila jipporde hatta aada handu wonta kal urjunil qadim wano calun tamaro yorukum lashamsu kakun tamaro yorukum lashamsu nange nge wonali yambahi laha no hana ninge an tudrikal qamara nge hewtitoto lewru ndun wala laylu na jemma on kadi saabi gon naari adi toto ñalorma on wa kullun kala majji fi falakin no e karewol muɗum yasbahuna iɗi daso wa ayatul lahum wonaniɓe kadi mande fi bawgal Allah ngal anna no menen hamalna min rondinoke zurriyatahum zurriya maɓɓe on fil fulki ka laana almasuni hewka yimɓe daabeji wa khalaqna lahum min tagani ɓe kadi min mislihi sifa kallana ma yarkabuna konko hiɓe waɗɗo wa inna sasi meɗen falano nukhriquhum min yolayɓe kadi fala sarika lahum hara faabotoɗo kadi alanaɓe wala hum hara kadi ɓe wonali yunkaduna dandeteɓe illa rahmatan sona yurmede minna e more kame wa matan e dakmitugol ɓe ilahinin ha e sayi wa idha qila lahum si ɓe wiyanama ittagu hule ma bayna aydikum konkoni yeso moɗo wa ma khalfakum e konkoni ɓawmum lalakum bela jonon turhamuna on yurminite wa ma ta'atihim arataɓe min ayatin mujiza min ayati rabbihim min morde mujizaji jomi maɓɓe ɗin illa kanu sona ɓe laati ganna gay on mujiza muridina e ɓe ɗurimo wa idha qila lahum si ɓe wiyanama anfiqu sakke mimma razaqakumullahu immorde konko Allah aski on qala alladhina wiya ɓen kafaru yedduɓe lilladhina wonande ɓen amanu gomnimɓe anuti imu emen ñamminay man law yasha'ullahu on mo si Allah no falano atamahu o ñamminaynomo inna antum onon ɓe nulaɓe wonali illa fi dalalin sona e ɗon e majjere mo binin ɓangude wa yaquluna ɓenna mata ko honde tuma hadal waɗu woni nde fodore immital in kuntum so laadige sadigina gonguɓe ma yanzuruna ɓe habbitaki illa sayhatan sona ha jango wahidata woto takhudhum gono nangan e wawmara kamɓe yahissimuna hiɓe yeddodirede ka makitiji fala yastatiuna hara ɓe wawata tawsiyatan wasiyagol wala ila alimona kadi ka ɓenguri maɓɓe ne yarjiuna ɓe ruttoto wa nufiha wutte fi suri ka laadu gotu fal fa idahum tun tawa kamɓe min ala jidafi immorde ka genale maɓɓe ila rabbin faade ka sami jomi maɓɓe yansiluna hiɓe yaccoya galu ɓenna ya waylana ebone amen man basana ko mbo findini men min marƙadina e ngol ɗoygol amen ngol men ɗaninoɗo e mum ɓenna haha ko ɗum ɗo tigi ma wada rahman Allah fudunomen wa sadagal mursalun nulaɓe ɓe gongi ko ɓenno ko mo mayi immitoto in kanat halkede maɓɓe in kanat immintinede maɓɓe o naali illa sayhatan wahidatan sona ha cango woto fa idahum tun tawa kamɓe jami'um ɓe dandagal ladayna kamen ɗo mudarun koɓe hewtuɓe ɗo addaɓe ɗo falyawma hande la tuzlamu toñetake nafsum wonki shay'an ay hunde wala tujzawna on yoɓetake kadi illa ma kuntum sona irko latin ɗon kon tamaluna e ɗon gollayno inna ashabal jannati no yimɓe aljanna ɓen alyawma hande fi suhlin ɓe sohliri nemaji fakihuna ɓe nemino kamɓe wa aswajum ɓe sonnaɓe maɓɓe men fi zilali ɓe ona e ɗowɗiji alal arayki e dow danɗe aljanna muttakiuna ara ɓe soɓɓiɓi lahum noɗen ɓe fiya nder ɗon fakiyatum ɓiɓɓe leɗɗe walahum noɗen ɓe ma yaddewna kala ko ɓe landoto fi mum salamu kisiye woni e moɗon qawlan ɗum ɗo ko kongol min rabbin immorde ka jomiraɗo rahimin yurmeteɗo salamu kon ɗum woni ɗum ɗo o jaa fil hadis nelaɗo make hadis ko woni fi o ma'ana salamun qawlan min rabbin rahimin baynama ahlul janna fi na'imihim o saytay natuɓe aljanna ɓen hiɓe neminade e nder nemaji maɓɓe ɗin is sata alayhim nur tun annora wi jalba ɗon e maɓɓe fa rafa'u ru'usahum ɓe towna koye maɓɓe ɗen ɓe tiggito ka ngin annora wi iwri ton fa idha rabbu ta'ala qad ashrafa alayhim ɓe tajaka ko Allah feeñi e maɓɓe ɗon min fawqihim sengo dow maɓɓe fa qala
Allah inna ɓe assalamu aleykum ya ahlal janna, o inna kisiye woni e mon ono yo yimɓe aljanna. Fa zalika qawluhu taala, ko ɗum woni salamu kisiye woni e mon, gawlan ɗum ko konngol min rabbin iwrugol ka jomirawo rahimi yurmeteɗo. Fa yanzuru ilayhim, o ndaara ɓe, wa yanzuruna ilay, kamɓe kadi ɓe ndaara mo. Si ɓe yi Allah ɗon nde wotere, fala yaltafituna, ɓe yeƴƴitotako ila shayin hay e hunde minan naimi morde nemaji aljanna ɗin, ma damu fanna mayi ɓe duumi yanzuruna ilay, ɓe ndarude Allah, hatta ya tajibanum, ha o wirno e maɓɓe. So wirnike, wa yabga heddito nuruhu, annora makko, wa barakatu e barki makko kin alayhi e dow maɓɓe, fi diyarihim, ka galleji maɓɓe. In wamtazu, faltondire al yawma hande ayyuhal mujrimuna, ono yo jumurimɓe bonki. Wone feere, si yimɓe ɓen noon bomɓe ɓen si waɗama feere, Allah inna ɓe, alam a ahadi ilaykum, mi ahodano e moɗon, mi yamiri on, ya bani adama, onon yo ɓiɓɓe adama, Allah tabudu shaytan, wotan rew shaytan, innahu, no kanko lakum mona nde on aduwum, ko gaño mo mbi ɗum ɓanguɗo ngaygu, wa an ibuduni, minni rewelam min tun, hada ko ɗum siratum woni lawol mustaqimum fewugol, wala kad adalla, gomɗi o majjini minkum immorde moɗon, jibillan kunu kathiran ɗuɗugu, afalam takunu, onon o latanoki taqiluna, hiɗon haqqila. Hadihi, ngeɗo jahannama woni jahannama allati ngen kuntum nge latino ɗon tu aduna, hiɗon fodeteno. Islawha, naate e magge, al yawma hande, bima kuntum, sabu ko latno ɗon kon takfuruna, hiɗon yeddayno. Al yawma hande nahtimu, men notay, ala afwahihim, e dow kundule maɓɓe ɗen, wa tukallimuna, yewta men aydihim, tere maɓɓe ɗen, wa tashhadu, seerito arjulum, koyɗe maɓɓe ɗen, bima kanu, kala ko ɓe laatino yaksibuna, ɓe faggitade. Walaw nashau, Allah daali si meɗen falano, latamasna, men mehayno ala ayuni, me dow gite maɓɓe ɗen, fastabagu sirata, ɓe adudira ka lawol, fa anna yubsirun, ko no ɓe yi'irayno. Walaw nashau, si meɗen fala kadi, lamasahnahum, men koolay ɓe, men nota ɓe, ala makanatim, e dow nokku maɓɓe on, fa mastatau, hara ɓe wawata mudiyan yarugol yeso, wala yarjuna, ɓelditota kadi ɓawo. Wa man nu ammirhu, on mo men juutini gurdam muɗum, no nakkisuhu, men ɗuyta e mo fil halqi, ka tagudi, men ɗuyta e doole ɗen e ngari kin, afala yaqilun, e ɓe haqqilta. Wa ma allamnahu, andinali nelaɗo alqur'ana enen, wa ma allamnahu, men andinali nelaɗo ashira gimɗi, wa ma yambaki lahu, ɗum hananamo, in huwa alqur'ana wonali illa dhikrun, sona waaju, wa qur'anun e jangetene mubinum ɓangude, li yundira fi, o wajorne, man kana, kala laatiɗo hayyan ko wuruɗo ɓernde, waya hikka jojja algawlu konngol lette ɗen alal kafirina, e dow heferɓe ɓe. Awalam yaraw, e medarata tasko, annano menen halakna lahum, men taganino ɓe, mimma amirat, immorde konko golli ɗum aydina juuɗe amen ɗen, an ama mumine muradi, fom kamɓe laha wonande ɗin malikuna, hiɓe jeyɗi. Wa dhallalnaha, men eltiɗi kadi, lahum fi maɓɓe, fa minha koye majji rakubuhum, woni mbaɗɗatiri maɓɓe ni, wa minha koye tewu majji on kadi yakuluna, ɓe ñamata. Walahum, no wodani ɓe kadi fiha e majji, manafiu, naforeji ɓuy, wa masharibu, e njara, afala yashkurun, e ɓe yettata Allah fi nemaji makko ɗin. Wattakhadhu, sirkoɓe ɓen jogitike min dunillahi, ko woni Allah, alihatan, sanamuji reweteɗi, la allahum, bela jo kamɓe, yunsaruna, ɓe wallete, la yastati'una, sanamuji ɗin wawata nasrahum, wallugolɓe, wa hum, kanjitode, lahum wonande ɓe, junnun koɗi kono muhdaruna, tawreteɗi e maɓɓe ka nder yiite. Fala yahzunka, wota sunine yo nelaɗo gawluhum, konguɗi maɓɓe ɗin, inna no menen na'lamu, meɗen andi, ma yusirruna, konko ɓe woni suurde ka wonkiji maɓɓe, wa ma yulinuna, konko ɓe woni feññinde ka kundule maɓɓe. Awalam yaral insanu, e neɗɗanke on yi'ali, o darali, o taski, anna no menen halaknahu, men taginomo min nutfatin, immorde toɓɓere mani, ko fiyon non o aya ɗo tippani. Sababu nuzul o ɗo aya, ruwiya anna Ubayyu bun Khalaf, ko Ubayyu bun Khalaf, min sanadidi kufari Quraish, himo jeya e hooreɓe ɓen ka Quraish, kamɓe yedduɓe ɓen. Jaa bi azmin balin ila nabiyi sallallahu alayhi wa sallama, fa fattahu bi yadihi, summa gala, o ƴetti ƴi'al yorugal ken wuɗugal, o jogi ngal, o ari ha ka nelaɗo, o dari yeeso nelaɗo, ɓawi o dari ka yeeso nelaɗo, o nangi ƴi'al ngal, o heli, o munciti, o liɓi, gala o inni nelaɗo, atazumu ya Muhammadu anna allaha yuhyi haza ba'da ma rumma, o inni men Muhammad, an tigi woni men yeetade Allah wurnitay o ƴi'e
wuɗuɗe yoruɗe gangal mi heli ɗo mi munciti ko no Allah wurnitirta ƴi'e hara ɗe wuɗi ɗe yori. Faqala lahu nabiyu sallallahu alayhi wa sallama na'am yuhyi o enni ko non woniri Allah wurnita e ƴi'e ɗen hara ɗe wuɗi. Summa rifti kadi yub'isuka o immintine an Ubayyu bun Khalaf wa yudkhiluka nara o naade yiite kadi. Fa anzala Allahu taala ko ɗon Allah tippini ka ɓe on ɗon disku kanko Ubayyu bun Khalaf Allah inni nelaɗo awalam yara al insanu e o neɗɗanke yi'ali ɗum ko Ubayyu bun Khalaf anna wondema no menen halaqnahu men taginomo min nutfatin immorde toɓɓere maniyo fa idha huwa tun tawi kanko hasimun ko wenjowo ko diskitowo mo mbinum ɓanguɗo wenje wa daraba lana o piyani men masala misal ayi o waɗi misal wa nasiya kono o yejjiti halgahu no o tagira non fewndo o waɗata misal ngal o yejjitino tanko tigi honno o tagira qala o innuma man yuhyi ko hombo wurnitata al isama ƴi'eɗen wa hiya hara ƴi'eɗen ramimum ko wuɗuɗe hara ɗe wuɗi qul yeetomo yuhyiha ko wurnitata ɗen ƴi'e wuɗuɗe allazi ko on ansha'aha fuɗɗunoɗo moƴƴini ɗe on awwala marratin ka arande lawol wowa kanko bi kulli halqin kala tagu alimum ko anduɗo kala ko waɗuɗa nde wotere ɓennuma ya waɗi to kadi no weli fi kadi allazi on allajo ja'ala lakum waɗan ɗo min ashajari immorde ka leggal al akhdari keccal naran yiite fa idha antum tun tawi onon minno immorde en e yiite immorde ɗen lette tuuqiɗuna hiɗon huɓɓa yiite awalaysa allazi e wonali on allajo halaga samawati taguɗo kammuli ɗin wal arda e leydi ɗin bi kadirin wawɗo ala an yahluga nde o tagata kadi misla on sifa maɓɓe bala himo wawi wowol halagu kanko woni tagowo al alimu anduɗo honno tagirte innama amruhu andu fiyake makko on idha arada so falama shay'an hunde an yaqula lahu ko nde wi'anta hunde nden kun laato fa yakunu nde laatora non fa subhana senade wodani alladhi on allajo bi yadi moni jungo muɗum malakutu lamateri kulli shay'in kala hunde wa ilay ko faade ka makko turja'una ruttete ɗon si on maayi. Suratu Safat simore fi saffeji malaika no jante e maggol bismillahir rahmanir rahim Allah ko barke bismillahir rahmanir rahim wassafati Allah wondiri malaikaɓe saffinotoɓe saffan saffeji fa zajirati Allah wondiri ɓen malaikaɓe soggayɓe duule ɗen zajiran e soggugol fattaliyati Allah wondiri malaikaɓe jangayɓe alqur'ana zicran e jantagol inna ilahakum no reweteɗo mon on la wahidum pellet ko goto rabbu samawati kanko jeyi kammuli ɗin wal arde leydi ndin wama baynahuma e konko woni hakkunde majji wa rabbul mashariki kanko jeyi fuɗirɗe ɗen kadi inna no menen zayyanna men cuɗiri asama a duniya kam waɗuna ngum bi zinatinil kawakibi cuɗari koode wa hifzan e koode renirɗe kadi kammu ngum min kulli shaytanin immorde kala shaytanuru maari ɗin sandal ɗuɗu koode ko façon tati woodi koode ko fipiji tati tagana huligati nujum li salas ko fipiji tati koode waɗira rujuma li shayatin koode gono ton ko fiɗayɗe shaytanuji ɗin si shaytanuji ɗin iwi gaƴa wi ka kammu ƴettugol information ɗe détachowa missile ɗe ara ɗe sunnaɗi ɗum woni goo wa nuran yuhtada bihi koode goo ko fi GPS ko seteɓe ɓen ɗo worta wa zinatun lissamai dunia koode goo koko labina kammu ngo gara sa tiggitike no laba no foti e ceeɗu sa yini kan koode ɗen ka kono ɗo tati woni fonction koode wa hifzan e koode renirɗe kammu ngun kadi min kulli shaytani immorde kala shaytanuri marɗin sandal ɗundu la yassammauna sana shaytanuji ni wata heɗo yagol ilal mala'il a'la faade mbatu malaika to ngumum wa yuzafuna hiɗi fiɗe min kulli jane min morde kala bange andi ado nelaɗo neleede ado alqur'ana fuɗɗade tippade hari shaytanuji ɗin si yeyi yeyi ɗo toon ƴettugol information no probléme tous waɗataji ɗi jooɗoto ɗi heɗo ɗi addora information mais gilan ñande nelaɗo nela qur'an fuɗi tippade tawi no joni kala shaytanu yarunu sumay duhuran hara ko raɗaɗi walahum nodani ɓe kadi no wodani ɗi adabu lette wasibun duumiɗe illa man khatifa si wona ngin pifotongi al khatfata pifande fa atba'ahu jokkitangi shiyabun hodere thaqibun tufayde sunnayde fastaftihim landiɓe yedduɓe immital yo nelaɗo ahum si tawi ko kamɓe a saddu ɓuri tirude halqan tagu amman halaqna ka ko ɓen ɓe men tagi immorde malaika inna no menen halaqnahum men tagiɓe kamɓe yimɓe ɓen min tinin immorde e loopal laasibi narlungal
bal siko woni ajibta a haawike a ngalɗi wa yaskaruna kono kamɓe ɓe jalude wa idha dhukkiru haysi ɓe wajama la yazkuruna ɓe wajitotako wa idha ra'aw si ɓe yi ayata mujiza yastaskhirun ɓe jalkita wa galu ɓenni in hadha ɗum wonali illa sirun sona bilew mubinum ɓangu a idha mitna e yosi men maayi wa kunna men laatike turaban bulbuldi wa isaman e ƴi'e kiɗɗe a inna e yo menen lama busuna ko men immintinteɓe awa aba una ma ɗum babiraɓe amen ala waluna adinoɓe ɓen ɓulma kamɓe nelaɗo na'am hi on immintinte wa antum hara kadi onon dakhiruna ko on jasuɓe hara fus on wawande ñande fa innama hiya anduno fiyake immitangal zajratun ko wuttandu wayidatun wotoru fa idha hum tun tawa kamɓe yanzurun hiɓe dari ka hoore kaburuji maɓɓe hiɓe darindirde wa galu ɓenna ya waylana e bone amen hadha ko hande yawmuddin woni ñalande joddi kuuɗe hadha ko hande yawmul fasil woni ñalande ñawore nden alladi nden kuntum de laɗno ɗo mbiye muɗum tukadibuna e ɗon fennayno allah dala usuru moɓe alladina ɓen zalamu toñunoɓe wa azwajahum e gartoɓe maɓɓe ɓen wa ma kanu e konko ɓe latno yabuduna ɓe rewayno min dunillahi ko woni allah fahaduhum soggomɓe ila siratil jahim ha ka lawol yiite waqifuhum darnomɓe kadi ka dambugal yitenge innahum no kamɓe mas'uluna ko landiteteɓe ɓe wiyane malagum ko on ɗum nangi on hande lata nasaruna on ala wallidirde balsi ko woni hum kamɓe al yawma hande mustaslimuna ko jebbiliɓe wagbala fewtita baɗum yoga maɓɓe ala baɗin e dow yoga yatasaaluna ɓe landodira galuɓe na innakum no onon kuntum o laatinoke tatunana ko onon ardanaynomen anil yamini ka sengo ñaamo galu jokkanoɓe ɓen inna balsi ko woni gonga on lamta kuno onon kadi on laatanoki tun mu'minina gomɗinɓe wa ma kana lana latananoki men menen ɓe jokkuɗon alaykum e dow moɗon min sultanin doole balsi ko woni kuntum o laatinoke onon kadi gawma yimɓe tahina bewɓe fa haqqa joni jojji alayna e dow meɗen qawlu rabbina konngol jomi men ngol inna no enen fof jokkuɓe e jokkaɓe la dha'igun en meeɗa e letteɗe fa akhwaynakum menen kadi men bewinino on inna no menen kunna men laatino hawina ko men bewɓe fa innahum no kamɓe yawma idin nden ñande fil adhabi ka nder lette mustarikuna haray hiɓe kafiɗe inna no menen kadhalika ko wani ni nafalu men gerdata bil mujrimina jumurimɓe bonki ɓen innahum no kamɓe kanuɓe laatino idha qila lahum si ɓe wiyanama la ilaha ala reweteɗe gonga illa la sona allah yastakbirun ɓe mawnintino wa yaquluna ɓe wiya a inna e yo menen la tariku koyo men terto alihatina sanamuji amen ɗin lisha'irin fi yimowo majnunin feetuɗo balsi ko woni gonga on jaa ole addaniɓe bil haqqi gonga wa saddaqa o gongini kadi almursalin nelaɓe feƴƴuɓe ɓen innakum no onon la dha'iqul adhabi pelletto meeɗa e lette ɗen alalimi musude ɗen wa ma tujzauna on yoɓetake illa ma kuntum sona konko latno ɗon tamaluna e ɗon gollayno illa ibadallahi sona jeyaɓe allah ɓen almukhlasina laɓɓiniraɓe dewal ulaika ɓen ɗon lahum nodan ɓe risqum arsike malumum andaɗo fa wakiu e ɓiɓɓe leɗɗe womar kamɓe mukramun ko teddinaɓe fi jannatin naimi ka nder aljanna nema ala sururin haray ɓe hoore danɗe aljanna mutaqabilina hiɓe fewtodiri yuttafu hara no wangine alayhim ɓe dow maɓɓe bi ka'asin weeruji beere aljanna min ma'inin bi ka'asin weeruji min ma'inin immorde beere aljanna bayda a rawnude lazzati welde lisharibina fi yaroɓe ɓe la fiha ala e nden ɗon beere hawlum muusu hoore wala hum ɓe onali kadi anna fi yargol nde yunzafuna sulinteɓe wa indahum no ka maɓɓe kadi gamɓe natuɓe aljanna ɓen qasiratu tarfi rewɓe raɓɓinɗinaɓe darɗe mum inum janɗa giteɓe ko woni qasiratu tarf rewɓe ɓen ka aljanna gite maɓɓe ɗen no programme ɗe wawata yiwgol gorko goo sina moodi maɓɓe hay si ɓe dariri direction ka wonirɗa ɗon anga gorko goo ɓe yiyatama ko moodi maɓɓe tun gite maɓɓe ɗe yiyata hiɗe programme ko ɗum woni qasiratu tarfi raɓɓinɗinaɓe darɗe inum janɗa giteɓe ka annahunna sikka e ɓen rewɓe baydum ko boofoɗe maknunun suumaɗe e kaydi rapaɗe hakke ko ɓalli ɗillaɗi fa agbala fewtita ba ɗum yoga maɓɓe ala baɗin e dow yoga kamɓe natiɓe aljanna ɓen yatasaaluna ɓe landodira gaala ga e ɗum wi'owo goo wi'a minhum immorde maɓɓe kamɓe natiɓe aljanna ɓen inni no min kana li lataninolan ka aduna garinum gorejo wondiɗɗo yaqulu on no wi'anaynolan a innaka e yo an laminal musaddiqin ko a jeyaɗo e gongimɓe wondema a idha mitna si en maayi wa kunna en laatike turaban bulbuldi wa isaman e ƴiye kiɗɗe a inna e yo enen lamadinuna koyen immintinteɓe yoɓite joddi golle gaala on ɗon yeeto ɗimmoɓe makko ɓen
hal antum yalli ono muttali on ɗowtay lan ka yite mi ƴeewoya par ce que mi yaali on ɗimmojo an landotono lan ɗi question ji ɗo wonde masimi ɗo hoolimo maayi immitoto mi yaali mo ka aljanna ga donc mayen ɗo to lan ka yite mi darasimo ton fattala o yaha o ƴeewoya fara o yeya on gorejo makko fi sawa'il jahimi ka tumbo yite gala o innamo tallahi mi wondiri mango Allah ngun in kitta hari a eppi la turdini nde halkatani fewdono ɗen kaɗuna walawla ni'matu rabbi si o nano sabu moƴƴere joomi anden la kuntu mi laatotono minal muhdarin jeeyaɗo e tawdaɓe maɗa ka nder yite to o landito noon on gorejo makko o innamo afama nano en wonali mi mayitina mayoɓe illa mawtatanal ula si wona mayde men aranere nde wama nano en wonali kadi mimo azabina lettirteɓe golle men ɗen inna hadha no o alqur'ana no o aljanna mo mimminati ɗo e muɗum lawal fawzu ko woni malal al azimu mawnugal ngal li misli haza ko sifa o aljanna ɗo falyamalil amilun golloɓe ɓen duwa gollude fi muɗum adhalika e ko o aljanna ɗo khairum ɓuri moƴƴude nuzulan tipporgal am shajaratu zaqqumi ka ko leggal haɗugal ngal inna no menen ja'alnaha min waɗingal leggal fitnatan jarrabu e lizalimin fi toñirɓe kefirɓe innaha no ngal shajaratun ko leggal takhruju hingal fuɗa fi aslil jahimi ka tumboyite tal uha dimɗe maggal on ka annahu asikka e ɗum ru'usu shayatin ko e shaytanuji fa innahum no kamɓe natuɓe ɓen yiite la akiluna ko ñamayɓe minna immorde ngal leggal fa mali una ɓe hebbina kadi minna immorde dimɗe maggal on albutuna dedi maɓɓe ɗi thumma inna lahum reftino wodani ɓe kadi alayya e dow ñamgol ngal leggal la shawban jaram min hamimin immorde fatayɗa thumma refti inna marji'ahum no ruttorde maɓɓe nden la ilal jahimi ko faade ka yiite kadi innahum no kamɓe alfaw ɓe tawno aba'ahum babiraɓe maɓɓe ɓen dallina ɓen ko majjuɓe fawahum kamɓe non ala atharim ɓe ɗo batteji babiraɓe maɓɓe ɓen yuhra'una hiɓe yacco ñentina ɓe wala gad dalla gom ɗi majjino qablahum adu maɓɓe aktharul awwalina ko ɓuri ɗuɗude adinoɓe men wala gad arsalna gom ɗi mennirino fihim e maɓɓe mundirina wajotoɓe fanzur ndaari taskoɗa kayfa kana ko honno laatorno aqibatul mundarina battane ɓen wajanoɓe sali illa ibadallahi sona jiyaɓe Allah ɓen almukhlasina laɓɓiniraɓe dewal wala gad nadana gum ɗi noddi men nuhu annabi nuhu fala ni'mal mujibun men moƴƴinotiɓe mo wa najjaynahu men dandimo wa ahlahu e yimɓe makko ɓen minal karbil azim immorde tampere mawde nden wa ja'alna men waɗi zurriyatahu zurriya makko humul baqin kamɓe woni heddotoɓe ɓen wa tarakna men acci mantore moƴƴere alay e dow makko fil akhirina ka sakkitiɓe salamun kisi woni ala nuhin e dow nuhu fil alamin e windere nde inna no menen kadhalika ko wanni najisi men yoɓirta almusirina ɓe moƴƴinaɓe golle innahu no kanko min ibadina ko jeyaɗo e jeyaɓe amen almuminina gomninɓe thumma refti akhrajna men yooli al akharina sakkitiɓe ɓen wa inna min shi'atihi no jeeya e gorol makko ngol la ibrahima ibrahim idi jaa tuma nde arduno rabbahu ka joni makko bigalbi wondude ɓerɗe salimin hisude e shirk id gala tuma nde wi'anno li abihi ɓen makko wa qawmihi e yimɓe makko ɓen madha ta'budun ko on ɗum wonɗo rewde a ifkan e ko penale aliyatan sanamuji dunallahi ko wona Allah turiduna faala ɗo rewde fama jannukum ko noni sikke moɗon bi rabbil alamina joma windere nden fa nasara o ndaari kanko ibrahim ka kammu nasratan darande finnu jumi ka koode fa gala o inni ɓe innino min saqimum komi nawnowo inni koode ɗen innilam mi nawnay jam fatawallaw ɓe hucciti anduga e makko andi ari ɓe yawde e iidire maɓɓe ben makko inni yoɓe yaadu o ɓanti o ɓay mo andi ben makko ko hooli ko koode ɗen e yimɓe ben makko ɓen o inni koode ɗen inni mi nawnay ben makko inni ko a wonu ka suudu am anta yaw kamɓe ɓe yahi fiino luttira ka suudu o soppita noon sanamuji ɗin fagala inni no min saqimum ko mi nawnowo fatawallaw ɓe hucciti gannuga e makko mudbirina ko ɓe yawɓe faraha o molti ila alihatihim o ari e sanamuji maɓɓe ɗin fagala inni sanamuji ɗin ala taakuluna onon on ñamata malakum ko nun nangi on latantiguna onon on wowlata faraha o molti ala himɓe dow sanamuji ɗin darban himo soppiraɗi bil yamini sembe jungo ñaamo fa agbalu ɓe fewtiti ilay faade makko yazifuna hiɓe yacco ɓe ari gala inni ɓe ataburuna onon o rewa e ma tanituna konko lesa toon walla ko Allah halaka kum tagi on mata amarana ko kon ɗon golde galu ɓenni ubnu lahu mahane o buniyana maari faalguhu bugo ɗon mo fil jahimi katumbo yite toon faradu bi falanamo kayɗan feere sunnugol mo fajalnahu men waɗi al asfalina ɓurɓe e joltuɓe wa gala o maaki inni no min zahibum komi yahowo ila rabbi faade ka jomi an sa yahdini o fewnaylan
o inni rabbi joma habli okkam min assalina ɓiɗɗo jeyaɗo e moƴƴuɓe ɓen fa bastarnahu min weltinirimo bi hulamin fi ɓiɗɗo halimin muññiɗo falamma balaka ɓay o yettike maahu wondude ɓiɗɗo on assaya yaadu ɓay hewti ka wawata mo naɓorde ɓe jindida qala o inni mo yabunayya koanyo ɓingel an inni no min arami hoyɗi filmanami ka ɗoygol an anni no min asbawka miɗo hirsude ma fanzur joni daru maha tara ko on ɗum yiwɗa qala ɓiɗɗo makko on inni mo ismail ya abadi koanyo ɓen an ifal waɗu ma tumaru kala ko yamiraɗa ya waɗan sa tajiduni a tawaylan inchallah o si allah muyi min assabirin komi jeeyaɗo e muññiɓe falamma aslama ɓay ɓe jebbilike kamɓe e ɗiɗo baba on e ɓiɗɗo on babajo on jebbirani ke li amrillah yamirore allah nden ɓiɗɗo on kadi jebbilike ko allah yamiri kon ben makko e waɗumo ko ɗum woni falamma aslama ɓay kamɓe ɗiɗo ɓe jebbilike wa tallahu o walliniri ɓiɗɗo makko lil jabini beccangal wanadaynahu men noddimo ɗon an ya ibrahim ko an yo ibrahim kad saddakta ruya gom ɗi a gongini koyɗol ngol inna no menen kazalika ko wanni najisi men yuɓirta almusilina ɓe moƴƴinaɓe golle inna hadha no o yamirgol ma ɗo ya hirso ɓiɗɗo ma bajjo ɗo lawwal balaw ko ɗum ɗo woni jarrabu e almubinu ɓanguɗo wa fadaynahu men sottiri ɓiɗɗo makko on bi dibihin sakari baali azimin mawnudi wa tarakna men accimantore moƴƴere alayhi e dow makko fil akhirina ka sakkitiɓe salamun kisiye woni ala ibrahima e dow ibrahim kadhalika ko wanni najisi men yoɓirta almusilina ɓe moƴƴinaɓe golle innahu no kanko min ibadina ko jeyaɗo e jeyaɓe amen almuminina gomninɓe wa basharnahu min weltinirimo bi isaka ɓiɗo eneteɗo isaka nabiyan on kadi ko annabajo min assalina jeyaɗo e moƴƴuɓe ɓen wa barakna min heɓɓin barke alay e dow makko wala isaka e dow isaka wa min dhurriyatima no jeeya zuriya maɓɓe on musinum moƴƴindo golle wa zalimum e toñuri nafsi hoore muɗum mubinum ɓanguɗo wala gad mananna gomɗi men moƴƴike ala musa e dow musa wa haruna e harun wa najjaynahuma min dandiɓe wa qawmahuma e yimɓe maɓɓe ɓen min alkarbil azim immorde sunnu mawɗo on wa nasarnahum min wallitiɓe fa kanu ɓe laati humul khalibin kamɓe woni foluɓe ɓen wa ataynahuma min hokkiɓe alkitaba defte almustabina ɓanginayɗe wa hadaynahuma min fewniɓe asirata e lawol almustaqima foccingol wa tarakna min accimantore moƴƴere alayhima dow maɓɓe fil akhirina ka sakkitiɓe salamun kisiye woni ala musa e dow musa wa haruna e harun inna no menen kadhalika ko wanni najisi men yoɓirta almusinina ɓe moƴƴinayɓe golle innahuma no kamɓe ɗino min ibadina ko jeyaɓe amen almuminina gomminɓe wa inna ilyasa no ilyasu kadi lamin almursalin pellet ko jeyaɗo e nulaɓe ɓen ide qala jandotuma nde o wiyannoli qawmihi yimɓe makko ɓen ala tattakuno noon on ngulata allah a taduna enon on rewa e baalan sanamu winnetendu baala wa tasaruna accon noon asanal haaliqina ɓurɗo moƴƴude tagoɓe ɓen allah ko allah rabbakum jeeyi on wa rabba abaikum kanko kadi jeeyi babiraɓe mon ɓen al awwalina adinoɓe ɓen fa kaddabuhu ɓe fennimo fa innahum no kamɓe lamudaruna ko addeteɓe ka lette illa ibadallahi sona jeyaɓe allah ɓen almuklasina laɓɓiniraɓe dewal wa tarakna men accimantore moƴƴere ala e dow makko fil akhirina ka sakkitiɓe salamun kise woni ala ilyasin e dow ilyasin inna no menen kadhalika ko wanni najisi men yoɓirta almusinina ɓe moƴƴinaɓe golle innahu no kanko min ibadina ko jeyaɗo e jeyaɓe amen almuminina gomɗinɓe wa inna lutan no lut kadi lamin almursalin pellet ko jeyaɗo e nulaɓe ɓen idh najjaynahu jandotuma nde men dandunomo wa ahlahu e yimɓe makko ɓen ajimayna ɓe denndangal illa ajusan sona yummirawo makko on fil khabirin on ɗon jeeyno e halkaɓe ɓen summa rifti dammarna min yirbini al akharina sakkitiɓe ɓen wa innakum no onon makka ɗo latamurruna hiɗon rewa feƴƴa alayhim e dow maɓɓe musbihina bimbi wa billayli e jemma afala taqilun e onon on haqqilta wa inna yunusa no yunusa kadi laminal mursalin pellet ko jeyaɗo ene laaɓe ɓen id abaga jantotuma nde o doguno o ƴawoy ilal fulki ka laana al masudi heewu ka yimɓe e daabiji fa sahama o urɓini fa kana o laati minal mudadina jeyaɗo eɓe urɓa on nangi falta qamahu hoccimo alhuutu lingi ngi wo wari kanko mulimum ko felniɗo fa lawla annahu sonano tawde kanko kana o laatino minal musabbihina ko jeyaɗo e subon hinotoɓe la labisa o ñiiɓayno fi batnihi ka nder reedu ligigi ila yawmi yubasun ha ñande yimɓe ɓen immintinote fanabasnahu min bugimo bil ara'i ka fongo woware kanko saqi mum ko nawnuɗo wa ambatna min fuɗini alayhi dow makko shajaratan leggal min yamtinin immorde e buuɗi wa arsalnahu min nelimo ila mi'ati alfin faade guluji temedere yimɓe aw yasiduna ma hiɓe ɓeydi ɗon fa amanu ɓen gomɗini fa mattanahum min dakmitiɓe ila hinin ha e sa'i fastaftihim landiɓe yedduɓe immital yonelaɗo ali rabbika si tawi wodana e joomi maɗa albanatu ɓiɓɓe rewɓe ɓen wala hum wodana ɓe kamɓe albanuna ɓiɓɓe worɓe ɓen wano ɓe wirino am halaqnal malaikata kamen tagu malaikaɓe ɓen inna san hara ko ɓe rewɓe womara kamɓe shahiduna ɓi tawano fewno men tagayno malaikaɓe ɓen
ala nane famam innahum no kamɓe min ifkihim immorde penale maɓɓe ɗen la yaquluna hiɓe wolude wala dallahu allah no mari ɓiɗɗo wa innahum no kamɓe la kadibun ko fenoɓe astafa e hara allah suɓoto albanati ɓiɓɓe rewɓe ɓen alal banina dow ɓiɓɓe worɓe ɓen wano wiru ɗon noon malakum ko ɗum nangi on kayfatako mun onon ko honno ñawirto afala tadhakkarun onon o wajitotako am lakum kanu wodani on sultanum dalil mubinum ɓanguɗo e wowlugol ɗum fatu awa adde bi kitabikum deftere mon nden ka ɗum min ndiɗon in kuntum si tawi on laatike sadigina gonguɓe wa jaaluɓe waɗi baynahu wa baynal jinnati hakkude allah e jinnaji ɗin nasaban dambe wala gad alimatil jinnatu gom ɗi shaytanuji ɗin noon kan no andi innam no kanji la mudaruna ko addeteɗi e lette ɗen subhanallah senade wodani allah amma e sifona gay konko ɓe sifotomo illa ibadallahi sona jiyaɓe allah almukhlasina laɓɓinaɓe men fa innakum no onon ɓe shirkoɓe wa ma taburuna e koko on ɗo rewde ma antum mo wonali alayhi dow muɗum bi fatinina fitinayɓe yimɓe ɓen illa man huwa si wona ummo kañum salil jahimi ara ko natowo yiite wa ma minna ala e amen menen ɓe malaikaɓe illa lahu si wona no wodani on tigi maqamum nokku malumum andaɗo kaw hattata wa inna no menen malaikaɓe men la nahanu safun ko menen woni saffinotoɓe rewa allah wa inna no menen la nahanul musabbihuna ko menen woni sumum hinannotoɓe allah wa inno ko woni fi kanu ɓe latinoke la yaquluna hiɓay wi'ayno law anna indana si tawnono ka amen dhicran jantore ɗum woni deftere minal awalina immorde adinoɓe ɓen la kunna menen min latotono ibadallahi jeyaɓe allah almukhlasina laɓɓinaɓe fa kafaru bihi ɓe yeddi noon alqur'anare nen fa sawfa pellete yalamuna ɓe anday wala gadi sabagat gomɗi aditike kalimatuna daalu e amen on li ibadina fi jeyaɓe amen almursalina nelaɓe ɓen innahum no kamɓe lahumul mansurun kamɓe woni walleteɓe hoore ayɓe maɓɓe ɓen wa inna jundana no kono amen ngun lahumul khalibun kamɓe woni foloɓe ɓen fatawalla anhum silu ɓe yo nelaɗo hatta hinnin ha e sayi seeɗa wa absiruhum daruɓe fa sawfa pelledu yubsiruna ɓe yiya e battane maɓɓe ɗen afa bi adabina e ko lette amen ɗen yastajiruna ɓe hawjanta fa ida nazala si lette ɗen tippike bisahatihim katande maɓɓe fa sa a haray boni sabahul munzarina bimbi wajanoɓe sali watawalla anhum seluɓe nelaɗo hatta hinnin ha e sayi seeɗa wa absir daruɓe fa sawfa pellete yubsiruna ɓe yiya e battane maɓɓe ɗen subhana senade wonani rabbika joni maɗa rabbil izzati joma teddugal amma e sifona gay konko ɓe sifotomo wa salamun kisi woni alal mursalina donnulaɓe ɓen walhamdulillah yeftere ne wodani allah rabbil alamina joma windere ɓen suratu sad simore sad no jante e muɗum bismillahi rrahmani rrahim sad ko allah tun andi ko faandi e o harfu makko ɗo wal qur'ani allah wondiri alqur'anare nden zidicri jon teddungal balilladina siko woni ɓen kafaru yedduɓe fi izzatin ɓe woni e townidare wa shigagin e lurral kam heewi a halakna ko min halki min qablihim aɗo maɓɓe min garmin immorde girele fanadaw ɓen noddi faabo wala takono woni hari laataki hina manasin sa i daɗeteɗo e mum fewno ka ɓe noddi ɗon faabo ngo wa ajibu ɓe haawi ke ɓe ngalɗi an ja'ahum fi ariɓe munzirum wajotoɗo minhum jeeyaɗo e maɓɓe musiɗɗo maɓɓe wa qala al kafiruna hefreɓe ɓen inni hadha o sahirun ko bilejo kadabum ko fenowo kadi a ja'alal alihata e o waɗay allaji men ɗin fof ilahan wahidan allajo goto inna hadha no ɗum ɗo la shay'un ko hunde ajibum hawnide ujabum hawnide wan talagal mala u hooreɓe mbatu ɓen hucciti minnum mimmorde maɓɓe ɓe yehi ɓe yeeti ɗimmoɓe maɓɓen animsu yahe wasbiru muñoɗon ala alihatikum wonon e dow rewgol sanamuji mon ɗin inna hadha no o tawhidi koko oɗo addi la shay'un ko hunde yurad fandade koko moƴƴina ma sami'na bi hadha menen men nanirali o rewgol allahjo goto ɗo fil millati l akhirati e dina sakkitika kan in hadha ɗum ɗo wonali illa ihtilaqun sona hunde sincande a unzila e haratode tippinte alayhi e dow o azicru wajugum min baynana hakkude amen ɗo ɗen balsi koni hum kamɓe fi shakkin ɓe woni e sikkitare min dhicri immorde alqur'anare nden balsi koni lamma yazugu ko fiɓe meeɗari taw azabi lette ɗe am innahum kano ka maɓɓe khaza'inu soppirɗe galuji rahmati rabbika yurmede jomi ma al aziz on tedduɗo alwahabi dokko am lahum kano wodani ɓe mulku samawati laamu kammulini wal ardi linni wama baynahuma e konkude hakkude majji falyartagu awa yoɓe ƴeeŋu ɗum woni yoɓe ƴaw fil asbabi e sababuji hewtinani ɓe ɗin ka kammu jundum ma ko ɓe konu hun hayfu kun hunalika ka kammu to masumum ko foleteɓe kadi minal azabi immorde feddeji heferɓe kadhabat fennino qablahum aɗo maɓɓe qawmu nuhi yimɓe nuhu ɓen wa adun e adinkoɓe men wa fir'aun e fir'aun dhul autad jom peŋe wa thamud e samudankoɓe ɓen wa qawmu lut e yimɓe lutu ɓen wa ashabul aikati e yimɓe fitare ɓen ulaika al ahzab ko ɓe woni feddeji heferɓe ɓen
in kullum ala hay goto e ɓeɗo illa kadhaba rusula sonaɓe fof ɓe fennununulaɓe maɓɓe ɓen fa haqqa kono jojji e maɓɓe gaaɓi lefte Allah wama yanzuru habbitaki kadi ha ulay ɓe heferɓe makka ɗo illa sayhatan sona haacago wayidatan woto mala ha alanago min fawaki ruttowo wa galu heferɓe makka ɓe inni rabbana jomi amen ajjil lana yaccinani men ittana geɓal lette amen ɗen qabla yawmil hisab ko waɗi ñalande asɓore nden hewtude isbir muññoyo nelaɗo alama yaquluna e dow ko ɓe wolata waskur andita abdana jiyaɗo amen on dawud ɗum ko dawud zal aydi jon cembe ka bandu e ka dewal innahu no kanko awwab ko hewɗo ruttagole Allah ko ɗum Allah innani annabi dawud zal aydi jon cembe kan dawud gurdam makko nan fof ko horugol hande ñaama janngo hoora faɗɗi jang ñaama faɗɗi kono si goɗɗo kelɗa imo wawi ɗum ɗongiɗa kelɗi ka ɗa kelɗi ka ɓandu ɗa kelɗi kadi ka hurugol Allah ka gurdam maɗo hara ko hoora hande ñaama janngo hoora hande ñaama ha ñande mayɗa ɗum ko ara si a kelɗa wata wadde ɗum e cende ɗen ɗiɗi kala ka hulugol wo e ka ɓandu o ka cella ko woni zal aydi jon cembe ka ɓandu e ka dewal innahu no kanko awwab ko hewɗo ruttagole Allah inna no menen sakharna min elti aljibala pelle ɗe mahu wonude makko kanko dawud yusabbina eɗe subon hino bil ashi kikiɗe wal israq e bimbi wattayra min eltanimo kadi colli ɗin mahsuratan ko moɓaɗi kullum kala majji lahu wonanemo awwab ko ruttoto ɗum e makko wa shadadna min tiiɗinanimo mulkahu laamu makko ngun wa ataynahu min okkimo alhikmata gandal e faamu wa faslal khitabi e laaɓugol yewtere wa hal ataka yalli arima e nelaɗo naba'ul khasmi habaru wenjodirnoɓe ɓen id tasawwaru tumade ɓe ƴawnoɓe suppiti almihraba ka soro julirde id dakhalu tumade ɓe natuno ala dawud ka dawud fa fasyaw ɗinƴi minu mimmorde maɓɓe gaalu ɓennimo laata hafwota hulu khasmani ko haɓuɓe ɗiɗo bakanu bewi baaduna yoga amen ala badin e dow yoga fakum ñoowi joni ñawir baynana hakkunde amen bilaɗɗi gonga wala tostet hara o ñaaki wahdina fewna men ila sawa'i sirat faade tumbo lawol ngol inna hadha no oɗo akhi ko musidɗo am lahu kanko himo mari 99 naaja baali 99 waliya min miɗo mari naajatum wahidatum baali gooti fagalaw inni mi akfilniha henndi nangi baali ma bajji komi watta ka baali an 99 wa azzani o foolinmi kadi fil khitabi ka yewtere gala annabi dawud inni ɓe lagad zalamaka o musidɗo ma toñirima bi su'ali sabu landagol ma najati ka baali ma bajjingi ilani aji ko watta e baali makko 99 ɗi wa inna kasiran noko ɗuuri noon min alkhulata immorde jillodirɓe hawtuɓe la yabhi no bewa baɗum yoga maɓɓe ala badin e dow yoga illa alladina sona ɓen amanu gomniɓe wamilu salihati ɓe golli golleji moƴƴi wa qalilum mahum ɓen ɗon noon no fanɗi ha ɓen kafideteɓe hara ɓe toñatamo ɓe kafidi on o woli ɗum ɗo tum ɓe yammuti arnoɓe ɓen wa janna dawudu felliti annama fatannahu jaka men jaribike mo fastahfara o insini rabbahu ka jom makko wa harra o suwiraki en ko turiɗo wa naba o rutti e Allah ɗo hari Allah janna e woni annabi dawud honno ñawirte kono ko malaykari e makko jannugon ɓe mutino iɗa anndi ñawore ɓennayi lefol gotol ñoytake ɗum ko gonga noon ala ko ɓuri ɗum wonde gonga si a woni ñawowo si oɗo ari woli kaari no waɗinmi ɗum anunna ha o landa nodda noon oya kadi on kadi wola ko mum si a nani noon ɓiɗɗo kala ko nden say noon ñaawa kono ɗo annabi dawud oya woltugoyni no oɗo to ñima isan Allah jannami on no ñaawirte ñaawugol wona ko welete kon ko welata kon ɗo wonki ko junitugol oɗa gonga ka omo baali bajji na ko noon hakkille ɗen yiɗata
kono no ñaaw gongol nano habbata o da kadi wowla fa khafarna lahu min yafimo zalika ɗum ɗon wa inna lahu no wodanimo kanko Dawud innana kamen la zulfa badal darja wa husna ma'abin e moƴƴuɗo ruttorde Allah innimo noon ya Dawud hey ko an Dawud inna no menen ja'alnaka men waɗima khalifatan lontiɗo fil ardi ka leydi fahkum ñawir bayna nasi hakkunde yimɓe ɓen billaki gonga wala tattabi'il hawa wota jokku ko welete kon ka ñawore fayu dillaka sakko ɗum majjine an sabilillahi gay lawol Allah ngol inna alladhina no ɓen yadilluna majjeɓe an sabilillahi gay lawol Allah ngol lahum noɗen ɓe adabul lette sadiɗum tirde bima nasu sabu ko ɓe yejjiti kon yawmal hisab ñalade asbore wa ma khalaqna samaa min tagirali asaman wal arda iɗiɗini wa ma baynama konko woni hakkunde majji batilan e hoore mere dhalika ko ɗum zannu alladhina woni sikke ɓen kafaru yedduɓe fa waylum bone wodani lilladhina fi ɓen kafaru yedduɓe minan nari immorde yite ngel am naj'alu alladhina kamen waɗa ɓen amanu gomniɓe wa amilu salihati ɓe golli golleji moƴƴi kal mufsidina wano bonnoɓe ɓen fil ardi ka leydi am naj'alu almuttaqin kamen waɗa huloɓe Allah ɓen kal fujjari wano bomɓe ɓen kitabun nde ko deftere anzalnahu men tippininde ilayka faade maɗa mubarakun ko hebbinande barki liyadhakkaru fi yoɓe waji liyadabbaru fi yoɓe tasko ayati ayaji mayre waliyatadhakkara fi waji torde ulul albab jomirade haqqillaji ɗe wa wahabna min okkili Dawud Sulaiman ɓiɗɗo eneteɗo Sulaimana ni'mal abdu o moƴƴijiyaɗo innahu no kanko awwab ko hewɗo ruttagol e Allah id urida janto tuma nde weeɓitano alayhi e dow makko kanko Sulaiman bil ashiyi telen kikiɗe assafinatu pucci aljiyadu yoɗuɗi fagala o inni no min ahababtu mi ɓuri yiɗude hubbal khayri giggol moƴƴere aduna an dhikri rabbi gaydewal jomiyal ngal hatta tawarat ha nange nge wirnoyke bil hijab ka wirngalloji ɓay ben makko feƴƴini kanko Sulaiman accanimo noon pucci boy joni noon kippuɓe ɓen pucci ɗi noddi mo ñande go ɓe addi pucci ɗi nokkugo ɗon hara yiɗi doga ɗi labaɗi wawi dogude yo ar noon o daro o ndaara ɗi o daari noon ha lerka waɗata ɗon zicre feƴƴi nangue mutoy ta o soynike majji nangue mutoy ka towa woɗo wadde ɗon zicre feƴƴi hakke ko satti e makko inni artire pucci ɗin ɓe artirɗi fof o soppitiɗi fof majji o taƴirɗi fuu majji o ini pasé ko ɗin ɗon soholinimo ha ka duwa rewde Allah ɗon leeron feƴƴi o inni rudduha artire pucci ɗin alayya yamɓe artiri ɗi fatafiga o naatani masahangi mo soppiraɗi bissuɗi ka belenji walla anaage ka daaɗe wala gad fatanna gomɗi men jaribike Sulaiman walgayna men bugi ala kursiyi ka dow jullere makko laamu jasadam ɓandu summa rifti anaba o tuubi o rutti gala o maki rabbi joma ihfir li hafrana wa habli o kala mulkal laamu la yambahi ngu hanana li ahadin hay e goto min mbaɗi ɓawa innaka no an antal wahabu kan woni dokko fa sakharna lahu men eltanimo a riya hendu ndun tajri hindu doga bi amrihi e yamirore makko ruhaan e newende haythu asaba nuko kala ka o faalira wa shayatina men eltanimo kadi shaytanuji ɗin kulla banna in kala mahana e ngimo kuɓeje towde wa khawasin e mutay ngi ka nder maayo yaltinanamo kange wa akharina e goɗɗi goo kadi mo qarranina hiɗi jolkidira fil asfadi ka kaɓɓi ɗiɗi o neli sali Allah haɓɓiɗi jolkidiri wallini yeeso makko ɗo haha ɗum ɗo ata una ko dokkal amen ni ngal men okkuma yo Sulaiman famnun moƴƴo e kala mo faalaɗa o amsik ma jogitoɗa bi hayri hisabin ko alda e hasɓore wa inna lahu no wodanimo kadi indana kamen gala zulfa badal darja wa husna maabin e moƴƴuɗum ruttorde waskur jantano yimɓe ma ɓen yo nelaɗo abdana fi o jeyaɗo amen ayyuba no wiye ayyub id nada tuma nde nodduno rabbahu joni makko inni anni no min massaniya shaytan meminirilan shaytanuru ndum bi nusbin tampere nawnare wa adabin e lette o urkud Allah daren mo dampir bi rijlika koyngal mangal o dampi leydi ndin ndiyan ɗan suppiti Allah ini mo haada ɗan ɗo muhtasalun ko loteteɗan baari ɗum ɓuuɓuɗan wa sharabun ɗan ɗo ko yareteɗan wa wahabna lahu min okkitimo ahlahu ɓeygure makko nden wa mithlahum e yeru maɓɓe mamudude maɓɓe rahmatan ɗum ɗo ko yurmede minna immorde amen wa dhicra e waajo e tasakuye li ulil albab fi jomiraɓe haqqillaji ɓen wa khuz men inni mo ƴettir biyadika sooke o ma ngon dihfan haɓɓere huɗo fadri bihi piira ɗum ɓeygu ma wala ta nasara yanali ka wondore
inna no menen wajadnahu men tawimo kanko ayub sabiran ko muññiɗo ni'mal abdu moƴƴijiyaɗo inna no kanko awwab ko hewɗo ruttagole Allah. Ayub o duuɓi 17 mo nawni, o nawni ha gilɗi yalti e makko, o yilmi gilɗi ɗi ñaami mo ha ɓandu ndun fuu lanni. ɓay ɓandu ndun lanni joni ɗi ñaamidiri kanji ha lutti gilɗi ɗiɗi kadi. ɓeyguli makko ɗin dogi mo ha lutti gooto. On ɗon noon gooto seytane ari inni mo ñande goo, mais ko an wonde tawi an jooɗotoɗa habbagol o. Ɗum noon nde ñande debbo on inni mo ene ɓay ko ha annabajo waɗi toroɗa Allah yo Allah dikkina. Onni bon bi wondude hara miɗo selli ko duuɓi jelu miɗo selli hiɗen wondi onni duuɓi 70. Onni bon duuɓi jelu bi mi nawni onni 17. Onni bon mi hersay noddugol Allah yo dikkina par ce que mi nawnari taw yeru komi selluno ko. Onni e puis si mi dikki mi piyete sawru 100 fi ko wolanda alando. Joni noon on ɗo wonno dogali mo ɓay noon Seyna Jibril tippike Allah inni ok joni ɗin noon gilɗi ɗi luttuɗi ɗon giya noon gilgi ɗi jindi ɗi ɗaɓɓiti ha si ɓay tewu ko ɗaati kadi ñaama mais ko ƴiye ko skeleton tun ƴeeɗen tun lutti tun noon ɗi yaani ɓernde nden gooti ƴakki tun ɓernde nden oyne alors la ɗo noon Allah mi toroto par ce que ko nde ɓernde ɗo woni liaison on hakkunde meɗen link on ko par ce que ko ɓernde nden rewirta Allah ko ɗum miijitorta fe ko ɗum waɗata zicre ɓernde woni donc nde ɗo noon si ñamama haray lien on coupi hakkunde men cordon on ɓoggol ngol mi wawatali ɗum ɗo wongol ɓaawo maɗa mbiɗa wawi wonde ɓaawo ko woni o mais lien on hakkude men ɗum ɗo mi wiyata yo coupe o tori Allah yimmini Jibril oni bon yew kaw dari ɗon pharmacie on no ɗon ko ñawdorta kon fou o dampi koyngal nge Jibril immini mo darnimo o inni urkud bi o dampini tun koyngal ngal ndiyan yalti o inni yo yaruɗama o lootoɗama ɓandu makko ɗum arti ɓuri ka wonnoɗo ɓiɓɓe makko ɓen fof hari maayi ɓe fof Allah wurnitiɓe jawdi makko nin fof perdi ɗum ɗon fof hari waɗi o muññi ɗum ɗon fof Allah jonitimo joni noon ɓay o wonduno inni o piya yon ɓeygu makko joni noon Allah no arrange mo kanko arrange ɓeygu makko kadi par ce que ɓeygu makko ko moƴƴi on ɗon dogali mo ɓe yaari dogi joni noon ɓay sa wondi ɓe waɗa a faami Allah inni ƴettu kuɗi 100 burigol ko fittirnga burigol ka kuɗoy koye 100 haɓɓa tappamo nde wotere walla ara a piimo sawru 100 lanni ko ɗum woni wa hus ƴettir bi yadi ka sooke o ma ngon dihsan haɓɓere huɗo fadri bi piira ɗum ɓeyguma wala tanas fiwota yanuka wondore inna no menen wajadnahu men tawimo sabiran muññiɗo ni'mal abdu moƴƴijiyaɗo innahu no kanko awwab ko hewɗo ruttagole Allah waskur jantano yimɓe ma ɓe yo nelaɗo ibadana fi jiyaɓe amen ɓen ibrahima ɗum ko ibrahim wa isaga wa yaqub ulil aydi jomiraɓe cembe wal absar e haqqillaji inna no menen akhlasnahum men hertiniɓe bi khalisatin hertande dhicra dar fi anditugol galle lahara wa innahum no kamɓe innana kamen ga laminal mustafayna ko jeeyaɓe suɓaɓe alakhiyar ɓurɓe moƴƴude wadhkur jantano yimɓe ma ɓen ismaila fi ismail wal yasa e yasa wa dhal kifli e joom fawtari wa kullum ɓeɗo fof minal akhyar ko jeeyaɓe e moƴƴuɓe hada de alqur'anaɗe dhicrum ko nde waaji wa inna lil muttaqina no wodani hulaɓe Allah ɓen la husna ma'ab ko ɓuri moƴƴude e ruttorde jannati adni ɗum ko aljanna ñiiɓal mufattahata lahum ko udditanteɓe kadi al abwabu dammuɗe aljanna o muttaqina hara ɓe soɓɓindi fiha nder ton yaduna eɓe nodda fiha nder ton bi fakihatin ɓiɓɓe leɗɗe kathiratin ɗuɗde wa sharabin e jahal اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين إذن ندلوك ولي الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم الله سوان البراج yo mawni barjaari yo ɓe barki lewɗi yo ɓe barki tuumaye o ndewe ko waɗa e tuumaye o fof yo allahu jaɓ sadakaji ɗin fof yo allahu jaɓ yo Allah yafano e mawɓe meɗen ɓe yo
yo Allah hinno ɓe yaafo yimɓe ɓe yo Allah hinno ɓe yaafo yaafode ɓe yaafaɓe wuurɓe ɓe yo Allah acciduɓe e mawɓe Allah acciduɓe e maɓɓe barki teddude annabijo Allah tan jiɗi kefere o tan kefere iwen Allah tan jiɗi kefere Allah tan ɓiɓɓe men ɓe fatɗoye en torki Allah en fattiki Allah yo Allah hokkoren ɓiɓɓe meɗen wawɓe janngude Qur'an fiira wawɓe Qur'an no wonɗe nanirde ni hara ɗum ɗo majjali ha ñande Allah roni leydi ndin e ko woni e leydi ndin ko barki teddude annabijo rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim watub alayna ya mawlana innaka anta tawwabur rahim ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم يا نور كل شيء وهدى وتهدي الظلمات بنوره يا رب الارباب يا مسبب الاسباب يا مفتاح الابواب يا هادي الرجال يا مجيب الدعوات يا دليل الخيرات اللهم استجب دعاءنا واسع على حاجاتنا واجعلنا عجيجا مغترما في عيوني بعدك برحمتك يا رب العالمين يا ودود يا ودود يا ودود يا جود المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد نسألك بنور وجهك الذي ملا أركان عرشك وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء لا اله الا انت سبحانك يا عزيز المقتدرين اكسينا برحمتك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين